Hakabede bat kajing peniai naka Central River Youth Federation. Kenang ban wanra ya ka mensim jingya i ya jan hakathain riwar hi baro kawai kabahap hakashela constituency kumta ka Central River Youth Federation klasim ya kani ka sinjam ban pelong ya ka 9SI River Football Tournament ar hajar ar pusaw ya ka belasdang haka khalai tarik uno pra ar hajar pusaw la pelong hamadan lai terah Kible don lang kum kadak ban ai mensim bat kershan ya kini lam jong si RYF kita kilong ikong Erina Nyauta ba asan lang one sweat ba drop sing nong klau matibol jong kalai tera ba PK khonglam kumjuru iba biwajri iba ethan kharpuri bat hakajin lang kipai ba i football jong ka than riwar hi barok wei kiladon art nyut ligi tim kilawan ban shimenta hakani ka football tournament bat iba Star World leng skor iba long usodar ka ilaka sobar ilalong kum ukongsan hakani ka sngi ban pli yakani ka football tournament Baik kumulai itu baru ngapediang semua baru aku juga kopor, bat ngadap dekat jeng dokumen banyak iya kidur kemat jeng pi kiba pilakuk pilapong ya kedur kebadan ya kajeng kot jeng kia. Kumulai si bondo kerpang ya keneka sinong lai tera, keba om tang mentah kalau pediang yang ikum ka federation yang bentawan pelong ya keneka tournament, nrai ngila pelong ru ya ka sebenasai house name arajar arpa. Kumulai ya kini ki Nungki kam jong kasang jongi kibri dolang hakani khalimat na ka banta pan pli yakani ka tournament ngai khubleiru yakini ki adli ki team ki basdang benda kasngi na ka banta kani kari world cup ke jongi te katu kani ngakwa ban pasat ban kran kani ka CRF jongi kadai ka seng samla jong kathan riwar haipor ki bladam Nilaseng ya kene kaseng nrai nakadau ba hakato ka por ya don lagi jong kam don ke batray office don ke batray hati wai ki jakang kum kinong kai school bat kumda kene kaseng jongi kasdang banja no nrai nang menta kum as nem tam nilasdang ban penimbiang ya ka na ka benta ka bha kamit na ka benta ka than diwar ke jongi Ompat judan har kathain riwar jongi ban penmi kata ka riwar kop dei menda ka khalimat kabangi kum kaseng ngilah kwa ban ngi angnut ban kathain jongi nginyo ban sei sibun gi player na ka benda ka jingbit ke jingbiang jongi khon samla ke jongi menda ka kanti hakan ne ka por ngidon ka ne ka CRYF ka bingla seng ban menda ngasdang ban ya ceprang ban menda ngasdang ban tulun ya ki kam na ka benta ka bit ka biang na ka benta ka jingba jong ka than riwar ka jongi ka kum na ka ni ka than na sol sarong si ka dei ba leng ba ka jingdon jong kini ki rang ba kan pen km biang ya ka than riwar jongi kum ba jong ka jingya teli kan long ka bor pat ni dei ban sarong ya la ki jong kani ka dei ka kentien ka ba wanra ban ai men siam ki kon samla jong ka than riwar namar man ka than nga si lek kum kini ki program football nga jua i ba ka than jong i ka sadien ba ha ka liang ka sport nrei angit scam ba kani ka tinti ka pamenta kan wanra si syai ka jingkala lada ki kon samla kinya trai rangkat bat kani bat kin poi sya ka thong jong ka jingjob la ban tip ya ka perkhat perdan jong ki rang ba phila ban poi syabu ki state level bat phila ban poi ru hadu ki rensan ki ba compare bat kaba kham kerpang ngapdiang burom ya gini ki orang ba ki bawan menta komi ba one sweat iban salong i candidate na po ka VVP ba dia iba ethan ikon jong i congress mary iban yang na ka MPP ba dia kini ki orang ba ki badan nang de ki bangamla banjer kerteng na pediang burom ya isadar jong ka de ke hima ka ilaka ibala ban wan don lang ang de ban ai men sim ya ka shnong ka thau kumna ka hima sobar ka bangadei ka trashnong nga sausarong sisya bangilala banwanra kum ya ka ka thong ka banyalum ya kita than riwar haman laga than ka dong so naingo you play ngiyo banwan banyalum lang kani kalempung ka ba khamtam mengin ya kersan lem kini kena samla ki bayo banyele ya kani ke football tournament
kalau penbet dekat Central Reward Youth Federation. Kumpulan Shibun ni badan bor belong inong peniat yang ni jinglang, but itu baru badan benta bankot yang kumulapan benda melapan tip mengalong way ni kertong juga Voice of the People Party na kani kat time hakaba nganyele KMDC election kebanuan. Kumpulan Shibun ni kong arenai wala yang sumah beri belah ai ketin kajing kerhu kerdo pemjoi itan badan ni bai ladar dekat bengi sodar bai dan dekat berkiri orang bak baro ngai kumpulan pi bat baro kinong senong jong kene kesnong laitera ngawara kajing kumpulan nai presiden jongi namar bangami nang Voice of the People Party baadan mela basai moat bat kamtam na MP badan buram jongi Dr. Ricky Ije Singkon bat nga ai kajing kumpulan ki players bat kumju ya kani ke federation makanang klan makanang mi susu penmi susu Shibun ki kena sama ki ban tresitom namar ba ni ba kani ka jela kajungi nilayo ya ki klur yelek kai football nadu usnem nyopu pra ngilasai ya ki kena na kani ka jela kajungi lembaga Saint Anthony's ni ba bun kini ki school ki bala job yang sudah tokop bat kumju ki samla ki lalep ha ni ka arjar saru ni ka mungkin bakal pois hadu ke final tamba beli ka pendrem no aka penalty shootout bat ni ba kanong juri persekutuan ru kala job hak under 15 bat ni sokmen bat ni small tanak Shibun I mean ya ka federation Mois asen sekretari balik baru kiban don kini kebenta kebakrau ban wara ikini kena samla ban sei kena samla kiban nyele bah hak football nomor ki kena kijongi kilong kibadan sap ni iba ba Jensen mo badan hak technical committee jong ka ri India hi perkoi ulong uba kri India hi kapik mat syu but nga I mesti mikini ki players baro keberan mo makin long kibat restom kan mau pengin kiar rai mau riding na ki jingdi kiba penbu ai lani ki jingdi kiba persne we kamet namar ba ni ba haki por ki barim ba ki kena ki jongi ki hap akini ki jing sne ki balai harukam na kata kadau kimla ban kiu syaprang dengan skam rupa ingin sayok ki player ki babyang ban nasabon ki porok ki bandangi kesan ban gentil ki keseng kajongi nam taki nak kawi ke pos ko kulis pun ki participant team baro ka ki ba lada makla ar punyo ar pupat lagi dan ba ki dele kai na do kaman sim kerpang ki di sedang mata ya ke sabar karngot lakin dele ekonono kanu ka ki jela kai ni di banjab di barang kamu ki di ban ya dak kecing i dan justnat kum si porlok perasaan bat min dele la kajong ka but ke sap benginyo kecing jam kulis pun di baro kulis pun di keseng hi baro oi nomor ngam kwa ka ban kan penjom nomor badang bon ban kan yo kaslam ka forti to kulis pun tangi di kendiat ding kendiat kulis pun di ba da ka buram yaw saman bapaniya ya genika jelang ka balengkot ka jongi ka balongru ka jelang ka jingpeli ya genika football tournament jo ka CRWF tinakliang jonga matuan shan akum juru kit khot jo est committee jonga da basnong bakum juru da ka jingbit jingbiang lang jong ginong song snong jong snong itra adin menginayo ya ka city naga seng CRWF ka bakarpat yangi bangin ai bangin sya ki permission mana ya kani kamaran football on pelong ya kani ka tournament nakaliang jonga matuan shat jong da basnong laitra ngara est committee but nakaliang jongi ngim semdan gano ka persa ani gano ka banong man manumai ka bakum kani kalat nakam na jong pi namang isutu ba kani ka bentar ani ka ka ba pikwa ka ka ba pipan kalong ka jing thumu ka ba nakabenta jong ki nong song sidong ki be ki jogi khamtam ki samla ki belong ka lawe jong ki la shai la chisngi ka kamjuru ki sotna ru panyo snow ya ka ba ka
nak kalian kinong itkam jong ka CRF kila pensai pada pesutu bagani ka tournament kalong be tang nak kabenta jong ki sama jong ka thong thain riwar jungi ni mau mangi persya nang ta jong ki be pat ki bana ka thain bana chaba jong ka thain riwar nei kwa man pin i kwa i sodrat ban yo snow ba phi kum ka seng phi kwa ban i ya ka sap ka phong wa per da kabenta ki thain ki ke jongi sakini ki jaka ban ngai scam bagani ka jing thumu kalong ka job bat ka ba job bat ka ba longu ka ba pulenti na ka benta jong kiwei pan ki seng ki ba per ki bran ha ka thang be ke jongi na kaliang jong hi kum ga snong hi barok wei ni na kerpar ru bahwa pelong ya kini ka tomen sobha ban ya tristom sobha ban ya trelem mat ngi kum ga snong kham tame ni lai kren ru men nen ke janmiet kelas meeting ke jongi bat kinong kit kam jong ka CRF ni kren sibun ke na kam ta kabit ka biang mapi kondok ya kani ka tournament kali jere ke khoi ka suba namar ba ni ba na kang jong stong jongi bat ni na kang jong kinong stong hi ni jupen kenau ki ba ka khoi ka suba ka de ka benta ka banik don kam tam ha ka stong ka jongi Kerpang ya kini ki football team ki ben participate hakane ka football tournament te mangaru ngade utau kena samla ba nga smutanat ban lakai football te hadu menta kisngihi nga dang ya lakai nga dang ya don benta bat kane ka sport te ngamla ban ong kapta ba kane ka sport ru kala IC bon yang aba ngala pois nakipor sekipor nado kipor kena ngala pois seki tournament ki bapher naga school naga college te hadu mentaru ngarang don bentalem te ngasyukwa ban ai kublaya baro ki baya don ne ki balai wan lang kila bala badon bentalang hakane ka tournament ka ban sedang mentaga sngi te nga kitbok ketreng ya ki baro ki football teams ki badon ne ban don kata ka sportsmanship ka banya lakai bandon ka fair play hakane ka tournament ba ka football tournament ka de ka way ban kit ya ki kena samla ban pen keu ban pen kentiu kini ki kena samla jong ka ne ka ri meghalya jongi te ka way ru nga kerpat ka ne ka long ka jing sedang baret jong phi ban de na ka ne ka madan ba nga kwa ban i ya phi ba phinya keu ba phinya poisa ki state level jong ka Meghalaya ne sa international level kat ba pia la beliau chairman bapriya ini ka program nah kemudian ini ke Kambaro yang ke Central River Youth Federation yang membawa ke Kambaro kat gibala wandaran kat ke por hamtam ya sports committee ke ba shim yang juga klik bapriya yang ini ke program ini kemudian ke pang rukali hamtam sepi ki samla Kiblang ke nang cempeta ni ka tournament hari sini boleh sini player tengah ai ke jengket bok terbengi pi ba penonton kenono ka jengtut akti kejat ba datang bersih si ia ba bran jinakai kidan baik ke jeng musau nang tai tengah ket bok ba pi ni si kolong ke si ke ba ko ba kan dah biar kendang kejat ikti lebih besok siang kembang piwan kadang badan wal baro kita ni kendon ke per kadang berlai na kejing keluar berlai ni jangan mensau berlai ni jangan pajemut mar ngarung ade wei lagi sakit pada kam kena samla mesuju strat wasong sangsit bahak ni kam football ho elang ngam dodon gasap hende ngade bodo basmat ba kam tahu punya ini tournament bani lamuru banlai kita nama per bani lami kan samla ha football te ngadong mesti kejing i ke bakra horo tak sport pangan jekwa ro ketiu ya ke samla han kejing i hamtang pagal ka kejing i te radau asawna IP por mar ni sutu pakai sport ka dei gawe ke benta ke kong santam haji mi ke samla ka dei ro galat gawe ni galat ya kam jam gawe galat ke bora kejing kot jengkia kamat jengpi bat gawe ro kolong kau pensat dia jemput dekat jeng pi kaba penkleng dia jemput dekat jeng pi agak berpenlong jepro ke jebing ke jemput dekat te kumta nasawan on ke por sim kia kau pilih kai jelek untuk ke musim bunyi penting hasil kering ke ong
haba jelek kai de milek de musim de musim ni kerja football kum kejaga tang ban jelek skabha tang pesutunat tang ban chu yasale pen suhun di keperlok handai dai bandan dar musim ke basrahan ku jang pi ban minat dak ba praktis ru nak kapor mangsi pun sin ki samlah bila ka football kisu pun kam haki kuwi kam Andre ndak kimi cakmat tang apa barang tournament tang akut ke tournament kila jakno ke praktis ke jengki sangsit dan praktis tang tournament kelam dan tournament om dan praktis ketu kolong ke ba ngilang orang ketu kolong kum musim ke pemdoran sian ke musim Andre kolong tang jemi ban ha ketamsa Andre sobat orang ipi jadi praktis dalam tournament ru Andre praktis 6 kolong rugi rap 6 tagamet kejang pi ikut ke khek kejang pi te sakawai ke bangsa orang pi hau pirang je lagai kedai benar ke musim ke bejam not om dei bandu itu ijing khong akhmat kejang pi kejang dam riang akhmat kejang pi nama lebih bu kejang dam akhmat jang keje kai dari pendai ulang ber bejam not pu sam ruhia ha jang lekai jang pi kata kathong jang pi kalong bai tang ban yo ban thap ya ke gol Bodi kong ke ngai ngu yu boleh mai yo ban wan biang sesin ha ni senong lai tra te ka Jangan kumulai kelong ya ke Central Reward Youth Federation kebakan mau yang buat dia kiper lok kejunga banyak kot hagade ke tournament harus play buat hagade kong pemerintah kejai kumulai naga National People's Party buat ngaderu way untuk kita kam juga samlah bersyukur ke National People Youth Front ngiong ke NPYF. But ni nakaliang ke Youth Front juga NPP. Di ju ay man sim berbol iki kun samla kumno ha kam tame ha ki sports. Ti nakaliang tu juga na skateboard kitwang na pi ka Reward Central Federation ba suab kin play ya ke ka tournament but kum jo ngadan niat nakaliang juga NPYF National People's Party na ki seng samla juga NPP dan niat bangin ai kum ke jersey arset ki jersey te sapendot kami ka kumlei subon bat blin kut kui pi Kajing temu bakongsan jong kinoyalam ka CRYF ban pelong ya kani ka football tournament kalong ban kentiu ya kisamla ka than riwar ha ka jila kai football bat kham tamru ba kisamla ken light na ka jinglien bat jingdi ki basniu ki bakta ya ka koi ka khia hanang ba da ka jingkilan met le jingla kai football kinyo pura ya ke jingkot jingkia hakamet ke jungki. Nakaliang sports ke 3 ba Dennis Benai Lamin bat rengkat wastan sports ke 3 ba Don Kupar Kongsngi bat ka sport committee bat kumjuru bat ka EC jong ka CRYF kila don ke jing angnut ban tresitom ban penolong ya kani ke jing temu nadu basdang ke jingla kai bat hadu bandala ban pendap ya kani ka tournament. Kajing ilak kai mentara sengi kalong hapedeng kareng ut Reward FC Persya ya kasokbar tang tema kini baro art ligi team skile ilak kai bahan nadu basdang bat ha kabakut kajing ilak kai kareng ut Reward FC lengba ki players ki jongka ki peni ialah ki jong ki sub ilak kai bat ha kaba kelayu bantep laiku lanut Persya ya kasokbar tang tema bat hakabakut artat jong ka jila kai kareng ut Reward FC kala job laikul lanot hakani ka kim Persya ya ka sobar tang thma Waka tournament jong gani baharaja afisal dan dengan halal haru jenara hati talib sudah hat segera tetap kita ikutin negerian respect free untuk seperti nama bin nasional keputusan
Let's go.